Lo Sudan ne be zenten ba konam zenten ba yu zagu ye be capture be Olympic ruga trene yimba ta dide zen shu sumni Tokyo na gonzu cha ju ya ge zenten na konzo dendu cha ju yimba re. For the 29 athletes that I'm going to lead, I think we are going to. Zenten ba yu zagu de nge neti cha ju yimba ta nge sambar nganzo tama top ju yimba ma re. Judo ta ze che nganzo Brazil ne mi ye ba ta deshin Thai kondo zenjo na tama top nyo ye be Iran ne pime shi ye. Zenten ba konam Afghanistan, Eritrea, Cameroon da Iraq tebe gyagab chuji ne yimbare. Konso chuke dan kuzo zenten ne chadre zemo dan jide zenten yebe zemo tang chunyi na dendu chayu yimbare. My expectation to all the refugees. Konso zamni nange gyabjebe jizo ngozab chigi yobar song nge rawa teni gyabjebe zemo wa tsame rangi bezon yashe nangde zamni gyagab nange gyabjebe wa tsama rewe dalenshi koto chayu tenyang yin. Tokyo ruga de lobyan khoter na we le cha gyu geji Olympic sochung gi tada gyapjo na we gyapjo be zenten ba demdu na wa yimba ta ruga de yi zning gya kyam na rane me ba cha be mi se geju la ge kanye la thona yung gyu rawa nang gi ye pe go geji Olympic zenten sochung gi deje nang gi du. It's a message to the entire world to make the world aware of the magnitude. Dine nyinda tsapchiro tobe kanye ki netang to zamling ki shato su gyur zamling yongzo la dalen shita zenshe ki rane mebar sube mi dina manganzo jito sama lecho tang rindang ibe dalen shikan re. Zenten pa shiki rangi samzu nyamcho na we na. Showing the world that refugee also can dream and showing the world that refugees Gyabcho ba sor channan tang gyabcho ba sor mi yu yo ba zamling la tyonjo tang konzo maktu ne sune tup yo ba yi ne konzo tatang rangi milam tang channan la soshin yo ba re. Dine lo gyu na gyabcho be zenten ba geji Olympic zenten na tenshu na wa ten iba yinba re. Thoma te chilo nidong judo lo Brazil ki chongki Rio na chu yinba re. Sakwe ba lore boman ki pepe nizui di pepkyu ta nyenchen shuken namka tinzi yin.